uyakhumbula ukuthi imali beyikhona ngaphakathi imali engenile kungene i-10,321 rand because imali le bebatshatshela kwaba lomntwana ukuthi sekanesikhathi esithi bangayifaki imali engenileko and then imali ingene ngoNovember ngen-29 inyanga ngen-29 kaNovember yangena i-10,321 rand so ukuthi ukuthi imali leyo okay bekayikhiphe yabona u-withdraw i-5,000 la isiyavuswa la yabona nakuceda u-withdraw wabuye wa-withdraw enye e-Middleburg i-1,000 enye bekayi-withdraw e-mall ukuthi ukuthi athenga amapizza you understand yonke imali le iphelele kuphi yaze yagcina igcinenini imali yokuphela iphele i-withdrawal yogcina uyikhiphe yogcina kugcina imali uyikhiphe e-Middleburg yaphela e-Middleburg bekuthi umsebenzi ka-December yaphela-ke imali so kusuka lapho-ke imali yathoma ukungena-ke kungene i-1,200 bekungi-31 zika-December yangena i-1,200 Buza ukuthi mina imali kwenza njani basho hayi baba kamntwana uthe bathi imali uzoyiletha ngesandla ngiyakhumbula ukuthi imali njani ngathi okay ngathi no wagqoka impahla ezitshawulile phezu imali wathi hayi awuzibona impahla ezidala uyibona ukuthi inembo ekubeni ngangene emlonyeni and then kodwa yangena enye nge-31 zikaJanuwari i-31 zikaJanuwari yangena i-1,200 nje kwasingene i-living ring and usome wathela wathawuna karata nandi karata ngisomnikelile awuna ID ID yami leyo nalafika kudala phela ngabona nginakuye alafika kudala lokho so ngamanye amagama imali le yonke because i-1,200 rand le batsho enye uyikhiphe ebhanki eMiddleburg kusho ukuthi imali le yonke iphelele eMiddleburg ngithi uhlala khona eMiddleburg ya yonke vele yabona ukuthi imali yakho eMiddleburg imali abantwana imali yabantwana seyondla wena isawondla abantwana laba kose bafanele ukuthi bathole imali yabo yonke imali iphelele ngisho ne-stock suite ye-1,000 engibabaza phezu ke-1,000 ubhale i-stock suite nedoda ungene egate athi nangumama stock suite R1.50 yo manje koma ungenza isidlanga ukuthi basho imali abantwana ustopile basho ngikhulumile nobaba nomntwana ubhoyi basho kusolile ukuthi yenjani koma ungenza isidlanga kabuhlungu hayi njengoba umayilati ungangitshela ukubayila koma ungenza isidlanga askisi somaraskisi ngilala nabantwana ngivuka nabantwana ngivasela abantwana ngenza impilo abantwana badlala ungenza isidlala so mama naseso siyenze njani ngoba nakho-ke ubufakazi sikutholile ukuthi vele imali nanje ulinde yokugcina and thome wasitshela manga wathi ikhathalile so that is why ngitsho ukuthi labo abayenza i-auto payment engena ema-akhawuntini yakhe kuyomele ukuthi iyokukhishwa engasangeni i-akhawuntini yakhe so leyo iyoba yi-application lapho iyodila khona abantwana ukuthi bangakhona ukuthola ukudla mfowni nakho I rest my case hayi mina nje vele hayi angifuna ukutshela manga naseso inobufakazi Kala, this is the evidence. nali khadi unje somabakatshayise khona So ngamaphela wena ngeke ukhole ngekhati lakhe. Kulula ukuthi angatshitsha ikhati. into engisho ukuthi angeza lathi ikhadi lami lilahlekile athi bamenzele linye bazomenza ngithi wona basi Not only that. So kuyomele ukuthi into lesikhambe ikhodi sa-operating ngayo lapho ku-maintenance officer seku-maintenance officer. system Bazoshintsha sometime. yes sir No, sikhambe siye-maintenance code.